ungene ebhandeni ungezwa abatsho njengabonomalakazi ekadeni esandleni ngeni kurinaha esigodlweni ngisekela njengaboma bagide erhodlweni angiswa kwahlana nginenzela izika zami semhleni ngibamba umbhobho badosisa emhlweni ngithe ngihlale phambili njengekoriyana esifubeni jwile lekhoneni ngathi ngilijoba lekokoni sketi ngisimumethe njengefengwane emlonyeni ngefana mdumo nginjengamapele entanyeni nginikele yona simahla njengotshwala bemnyanyeni ungangikhwatha ungangivusa ungangisinya khamba nanya ukhambisa udlule msinya njengezulu duma khamba manye Cisco uyile ngena hlangana nesiminya minya kodwana bonakala ngesidebele simhlahla munya angifuna ukucwinya akusana litho mina sisengasingahlafuna ngezwe sichelele limini ngaginya emphumelo ngabo bifindo ngakhinya ngezwe ingungu ngihlangana ihloko njengehlanya nangehlala ngela ngasawula kunanyanya efana mdumo ngasinya Makan hola nja yami mara nibukelile le movie ayisolo usebisi thunja yami Anton umbonile lo athikile uhoti kanjani Sinamntana uhoti boy yabona nethoma manje senibhizi ngikhuluma ngabantu base TV thingi intshele mfana ngabe uthiki nje mfana yabo tshela ngama top dogs wakhona manje mfana tshela ngama top dogs wakhona number 1 mfana ngitshela ngolindiwe mfana uphethela ekhaya hayi boy ulindiwe phela ulindiwe ntwana uyalahla la ikasi uyolahla afuna uthini wena ungasongitshela ukuthi ulindiwe uyalahla phela lo athikile lo nguye ubusako la ikasi thini mara wena uye busako la ikasi wena webhizi la peperper ulindiwe uyalahla Lindu lahla kanjani ngoba uyazi ukuthi ulindiwe akathomi mfana yakuvela polisi straight umfowethu mfana bakubona endleleni manje sewuthi uyachoma manje neplan njalo yazi ukuthi ufuna njalo ufuna ukuthi umbhemele uvele so phela nomntana ukhulela la kithi enemela tshela ungasopho yabona mfana bangasokulahla wena phela cost utheleke down ukintsamo uyazi abothikile abaqoma amajita abhema intsamo yilezi ezincanyisa ke emajiteni so wena unazama manje mina ngingakhohlwa ngalothikile ngangeni la angekho kancane nokurofa nawe nje yami just phela mina ngikuphi yasahedi isopayisi nemfana fezwalo boy sisangazi sitholaphi ayangitova le inyawube njalo sho mfana ushaya mfana shenga hayi mfana uyitha wena mfana withokho sana uthikile amahot westop sihot awuyitha chaya ayoba mo star ayoba Chukama nabasana bakama ngekolo yenzima elokushini bakhombwa nama abantu abakama ngekolo yenzima leya mayikolo yenzani yaba ngifanele bakhambe ngekolo abantwana abantu bagcwele ilokishi nababereka abafundi babeminyawupe abantwana muthi ukuthi wena ufanele ukhamba nabantu abanjani manje ngenzeni mina wenzeni mntwanami baba ningangakabangani ungasukhethe bona laba awu mntwana angivumi nami awu mntwana maka ufuna enze ufuna wenze mntwana uchaba kungilisi ma kungitshela kunento engirarako ngendlela ngiyarareka ngibhizi ngento zabantwana besikolo abantwana babhale exam and nawe uyazi ngomthetho wabantwana be-exam nokwenzekani and nomntwana omunye usirarako ngendlela kanti kwenzekani ngendlela ngizomnetshada nyana engingazuzisi ngimbuza bona ngizwa esikolweni le abantu banjela bona ukhamba nabasana abakhamba ngekolo yenzima abagcwele ilokishapha ababhema inyawupe nangu umphendula ngiyayizwisisa indaba ekolo yenzima anginandaba nekolo yenzima
ethi igama lenyawupe kwenzekani ngenyawupe babutsho ukuthi nakakhamba nabasana ababhemi inyawupe abayena akayibhemi na akayibhema naye mntwana kungitshela ubhema inyawupe amalanga la ngikubuza igama ukuthi ubhema inyawupe na ungathi baba nangicaba ngeke ngacabangela umntwana nama ngithi ubhema inyawupe yazi wo mama thanda sami umntwana lo uzosiphikinga ne ngifundisa isitshaba mina ne isitshaba engisifundisa wena nawe uyazi ukuthi ufundisa isitshaba and ngiphethe isitshaba ne angazukuhlaswa umntwana lo ngesikhatshanyana esincane kose thina sibe sibonele emphakathini ukuthi umphakathi yini into kosiyenzeke emphakathini singatshela abantu umphakathi ngendaba zenyawupe Dare nje ngithengele impahla from parts zesikolo ne phezulu uphelele uright into imbethe kore into bani zinto zenyawupe ozithola lepo nyawupeni ngize zitshela ukuthi koseyihlo wakho uzophendula nabonyoko uyini uyitsho kunyoko nakumi makuthisako ngenze ngiyathisela ufundile ngegeography ufundile ngento zonke kose ufunda ngithi uyanakuthisha uyini okosiyenze engqondweni that's why into sakufundisa ngapha bane nawunekinga uze kithi awoma uthi baba ngibawa nirhelebhe nge-homework angali baba mana ngenzima ukuthi nikhethele ukuthi nikhambe nabo bantu maye ngamanye amagama ufuna umntwana sirhelebhe ngenyawupe thina sirhelebhe ngenyawupe umntwana lozosipikinga uzosipikinga ngambona ma asiyathoma ugcoke ingcokenyana ezinje isigcoko bani sona simethe kwesi wena sithandwa sami wena umntwana nafika ngesigcoko ezinje utheni kuye baba ngitsho ngikho ngimbiza nje ngibuza wena njengesithandwa sami umzelo seniwenza wenu umzenyawupe lo umzenyawupe lo nitshole mina ukuthi seniwenza umzenyawupe lo ufuna ngenzeni ufuna ulala namkhani umzelo ngwakho umzelo akusesengwami nonyawo mfuna ungiphendulele umzelo sengwakho ngithi ufuna ngenzeni ngilale nawo yazi wena mntwana angifuna ukukuxotsha njengenja kwamane manje ngifuna ukuthi ungakacoshi njengenja angicabangi vele ukuthi wayibelethile ukuthi ugcoke ingcoke ezisinjani njani and angifuna uphisane nomntwana into kosengikhulume kosengikhulume nenyoko yazini ngoba nje into kosuyenze ukuzicabangisise kuhle ukuthi ifuture yakho iyini empilweni ucabange qobe inyanga ne i-investor for wena ne qobe inyanga buze ma umntwana lo yazini baba ne ngicela ningikusengikhulumeni kimi ne ngithi kushaba nguhle yazini umntwana lo ma umntwana lo speakinga ma Yabona nje inkolo zivaliwe ne umuntu uzakaphumula. Yeah, but it doesn't mean inkolo nazivaliwe kuphela practice ikuvali. Or uyasihlala kuphela musena malanga practice isho njani? Yeah, ish. And basinikeza umsebenzi omningi kumele siwenze during holidays. Yabona sana sama ngifuna ungitshele bongithembisa ukuthi esikolweni uzokufunda ngamandla. Ngoba uyasibona isimo semakhaya sijani. Siqale thina mntele sifunde ngamandla sikwazi ukuba nekusasa elithe yazi nami ngeke ngayicabanga into leyo but nginokuzibuza nje ukuthi kanti lo zima abakhuluma ngayo kusukela edini simkhonza uyabona uzima ukhona nento uzima umunye nakufuna ukuthi uzima akhelebhe thoma uzikhelebhe wena ndana uzima uza kuhlwela akhelebhe uyangithola mara Jack yazi kimi ngiyakhuphukela at times ngesikolweni ngisela amanzi kuphela ngiyahlala 2 days ngingadli but now ngcono ngoba uthula no Irene banginikele ithuba lokuthi ngibasizisa lo so ngemadlana encane leyo ngiyawazi ukuthengela ukudla. Just be strong. One day is one day. Wena noma ngenzakala nekhini ngithethe uzokufunda ngamandla and uzokuphumelela kunjalo yeah tingene esondweni yazi asikavunyela ukuthandana nesikhathi singakafiki hayi nani namasondweni la mara uyazi ngizokuchata musikhathi nasifikile uyabona zodani for ukuhamba sithanda sami ngizinzi ngiyakuthanda ngizokuhlala ngikuthanda ngizokuzama ngamandla ukuthi ngithole itoho nanyana ngiliphi lethi ngithole okuncane ngikunikele ulale udlile kunjalo. Thanks for everything Jack and yazi ngiyakuthanda but it's just that my happiness is limited. Thinking is needed. Just be strong. One thing's one thing.
It's time to go. Pray for us, okay? Pray for us. Yes. Ngami ngiyakuthanda. You must always know ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyakwazi lokho isithando sami. Sharp. You're going to get my last time with some we're going to rock the party. Thomas got one down. Sweetheart. Honey. I wanna tonight, my love. If you know what to win, ube hot. Like this. Ube hot, no? Hot than this. If you know what to spend full time. You're going to be feeling to me. Most people are hot. I want to go to the hot. If you never go to hairstyle next to me, I'm more than this. I love you, baby. And we are going to become your best friend. Panda, this is okay. This is okay. Yeah, we are. Take yazi. Yabona ukuthi nonke nijabulile ne. Take yazi. Hele ngivaya. Ngivaya Ufaya uyafama nje. Why just ukuthi ngiyaphi nonke nifasile na ngibhayizisa ngijwayela ka. Suka la imali. Come on, Josie. Yini? Shuta ngikhona ukubona ukuthi ayide nyanyihle. Anginashare nonke nifasile na ngibhayizisa ngiyabhayiziseka la. Ngingibani mina? Come on. Get to the share tonight, Josie. What's up with you? No. Ladies. Enhle kunami ngiyayibona ke. Dayiteng yokuthi lo aloku Joseph Boreka like a slave. Nikhona. Ayintanga. Ngizokwenza make sure ukuthi ufuna uthola umntwana right. Oh yeah. Well, I think I have someone in mind. Choma. Who's that, baby? Oh my gosh, Choma. So hot. and then navumelana ngaye nonke nje kunjani? Wow. Muhle, Josie. I trust you, ladies. I trust you, ladies. Manje kumele sombona ingalo. Ngiyathemba. Yeah. Ente yazi asivayini. Yazi usula le trans. Asiqodelele, ngaqodelele mntwana. Kwata. Good. Sanmuran ma. Yebo. Ninjani? Ngisaba isiphatho se-1050. Okay. Order number 45. Thank you. Hey, people, Siyabona. mkhulu, so ngaba ukuthi mhlangana. Kwenza njani? Yabona wena nendiyona. Asibona. Sifunde ngamandla sikwazi ukuba nekusasa elihle. Check. Sisebancane and need time to be here. So ngizotomhla izakhipha kwenza kanjani? Mama uyazi umnandi kulozo mthwalo. Ebumnandi ngila ngikuthola khona. Yazi nginombuzo ngene ngifuna ukubuza wona. Buza, thena umbuza khona. Ethi uhlala semathaven right here. Even though vane ngakizela, but amanje dakhuluma ukuthi you were there. But I'm surprised with one thing. What? Eklasini uyaphasa, always you are the number one. Kanjani wenza kanjani? Awona mina nje. Wena. Nginibheka kwezikhitshisa. Ena ngeke ngizidinga just because ngifuna. But now uyazi, I'm always focused on whatever I do. I am a hard joker and sometimes I make fitness with my friends. So, it's from the same pillow, ukuthi ngibe nabo, ngijabule, bese ngiyafuna simple as well. Uyabona amajita vana zikhiphe ne? Yeah. Vana ngifisa ukuzikhipha namajita. Mara ngicabanga ukuthi mdeni ngiyofunda. Ngivele ngibuyele emva ngoba ifundo leso ngiyeyodwa ngithembelekile. Uyangithola manje. Yabona wena Jefne, ukhuluma kamnandi because wena uzotha in life. What about me? I'm single and free. Single and free? Wow. Manje we single man. Sharp, don't Mina ngihlala ngizibona. Anyway, I understand ukuthi why you ladies nifuna amajita nemali. Phela yazi sometimes kuyamangaza ukuthi umntazana
Come on, Mamsi. You that means nothing, man. No, Irina, if it's all about money, everyone needs money. Because I'm an obvious like us. Oh yeah. Yeah, ne. Fanele nenzi imali nengane kuze nathi phela ngasifaleni. Okay. Yeah. This time. And then no, thank you, Tilan. Zato. I want to stay less. I'm a customer of Shasi. I'm more, which is the only professional hairdresser. Oh, my friend. Yeah. No problem, darling. I'll make you my best style ever. Zota. Let me like, when that message happened, but it's a key. So, speak to me now. And he has been take medicine. Yeah? Hey, coming down with a job. Come on. Yeah, sometimes you have to know who cause keep him and go in the house also. Wow. Hey, what I feel like this. Can I lead? No, what? Come in there was in Jamara like, it's going to shower. Yeah. Sure. Oh no! Joe, come on, Maria. Not don't go telling him my person to go to the serious. 500. Guess we can. 500. We are talking away. And we are rejecting. Look at this. Come to great one. Hey, this is the George. Put your man with a oh, yeah. Yeah. I'm done serious. Tell you how much I get to Eat it. Hey, so fit to. It's a great change. Yeah, I don't buy on the taxi train. Yeah, better. Imagine something very. Hey, sharp. Logo ngimfonele namanje lo wakwafika. And I understand ukuthi kwenzakala. Yo, you mean understand? No, I don't know ukuthi. Hey, Prosper. Job boss. Mawufonele besise taxi ngini. Ngabe ngifuna ukwazi ukuthi kupisa hiti phaya. Well, kupisa hiti kulomalanga laziyakhipha ukuthi ngale kasebezokuthi sekunama customer amaningi. But ngasepona business ihamba. Yes, wa. So sport. Lentwana yakho every day yakhuluma but ayimention eSunset. What's happening eSunset? Nami sengakakuzwa ukukhuluma ngeSunset. eSunset asikhiphi.
nawuthazikiphi usengakakhulumi bona Prospero hayi always ngiyatabalaza always but askiphi next khona ngathi uhasho umthathelele business yakho Ngiyakuzwa lapho manje lapha eMountain View ngizwa bathi kunezinye ezikwenzela isitakalishinyana yeah uyazi bese qedwe sifuna intshisi ekubeni ukuthi asihlala la ekhaya sometimes sinothumelela bocheki bazobhalisa alright let her come and check ukuthi skipper anything eyenzakalako ungazisa uyakena kule pisahidi boya kla ane ngiyafika sizwana okay ushaw ungabaya ngizobona late sisonke guest house cho Jame ngezabo George kengiqaleni umntwana ukuthi imhleke ngiyalo siqale Oh my god Dylan is such a star ayibo sebenza bile lo Kale ngaphize Phela yabona namhlanje bakaqala phansi bazobona ukuthi mhleni neyishirathi awuthuleni isikhokho my god njengathi akikho nje Hola kunjani? Ngiyaphila inspector kunjani? Hola ngithanda indaba ukuthi ungifonele isonto. I told you if you want to phone me you must phone me during the day. Okay, hi inspector. Lalela. Athi sinenkinga regarding our business. Paul. I told you I don't like the idea of using small boys in our business. Tell me Paul, when's that? Kuneyintwana eziphishimengele lapha eKasi. So ngicabanga ukuthi senze something about them. Ho. Yeah, someone told me about that. Should I have buying a coffee like? Yeah, ngisho. Lalela ke inspector. Namhlanje kuneparty lapha esisonke and ngiyacabanga ukuthi bazozwakala. So angazi ukuthi wena ucabangani but mina ngicabanga ukuthi ni invite to kill. Angimthanda ukuhlukela. But anyway, to kill and make sure ukuthi ngikhulumisana nendaba zamaprices. Must inspector. Everything will be under control and I promise you ukuthi sponsor uzosenza clean. Sure. And ezokufonela maqedwe ukwenza ispan. Sure. Yeah. Yabona Richie boy. Dadeng ukuthi always net nasama ukusola mfana uyadubula. Kumele uyijimbe. Esivara mfowethu yamthola. Should dadeng isifake ejayini yabona. Khona manje sine case mara idea. Enhle kuvane ngisilingiya kuloko ngithi ngiyakhuluma intwana iloko izenza umatete la kimi. Noma ngizwana nayo tayite. Captain Maseko uselifini intwana. Nangenzeka ukuthi azi. Sokubotsha mfana sokuba sejayivini mfana. Kufanele sizame ukuthi siba neorder man. Oh, esivara islam sami esivara. Check process file. Change of machine. Somebody sing for Jela something new or exciting, okay? Sure. Yo, ma-FS wathi kumakhaza angingani uwedi yatshentsha mina ngathi angisaye ephathini yabona ngicela ungangidisappoint please ngiyacela tu okay uyithini nge-boyfriend salwa and ngingabona ukuthi asinakusasa ngingadisappoint mhlawumbe because basathoma nokungibetha ngiyakubetha but then ngingahlangana nobushek ya isiphela mina ngithisile nongiphi imali eningi kangaka namhlanje come on izinto ezincane lezo nayo imali leyo incane my friend okay ngiyathokoza ukuphi imali encane kangaka like kama kwenzeni amaphuluhle okay mara kumele ngikhulume noJack Cani come on awenzi next noma ungamtsheli ukuthi fanele wayithomisa izinto esihlasile so okay ngikhambe ngezilungisa usibe Mfana samkhumbula lo mntwana engambambe ephathini ka sister mfana. Sister mfana. Tolo samkhumbula lo thini. Boy. Wo ungangitsheli ngalo thini lo. Azange kubeka fandi 11 ukuthi enhleke sikhipheni boy. Vaya zakhiphana enhleke intwana. Mfana. Sisuke manje ephathini ka sister boy. Esivara boy. The same day vele after party vele. Yeah. Sisuke
asivayise emphantshini kwesakho boy ngeluhlala wena sifika kwesami mfana boy sidlala iromance ayintwana dlala sidlala mfana sidlala umntwana phethe ntuka mfana ekotop kaneke luhlala uzo manje sidlale sifika isikhathi sokuthi manje singene kugame hayi boy umntwana nje esphiwe cela ikhondom silinga kanjani jo mntwana wachunana wena mfana ngijump fast ngijump ngithi ngiyabheka ngingatholi next condom erumini ntwana ntwana waye bongabeki incosi yasedladleni lakho izwa boy ithi ukutshela ngile erumini lentwana ne mangene erumini lentwana hlapla sintwana yikho ne ithi ngibheka ama condom ngiyabheka amalayini mfana ubheka intrasi ngiyaphaka next condom erumini lentwana next ntwana mangibuye jo ngibuye erumini thola le cherry sekambethe mfana seka sekambethe mfana sekakhithile sekazilungisa nehluthu mfana bathi sikhipha ntwana kakhulu mfana ungitshela ukuthi bamfonele khaba ize nje just imagine nje ntwana ungakhawathi izongenzani mina isiphiwe laza mfana manqoba ngithi ngamgoca lo mntwana ngithi fange mfana lo mntwana uyacina mfana ungitshela into enye mfana engayizwisisi yazi ungitshela ukuthi asiphiwe lento ayibaleki nakusasizoyithola mara ntwana this thing ayibaleki mfana Alexa uzotheleka azongitshela ukuthi lento ayibaleki nakusasizokuthola ntwana stressless mara anyway so shuna umnyingi anyway mfana zikhipha Labo Maria le angizwisisi, but on the other side imali ngiyayifuna. I mean today bangipe 500 wazile ukuthengela umukudla and she was so happy because ngimtshela manga athi imali ngithethe salon, but uzokuthini uma vele ezobasho ngikhamba navesana bemodel ucheck yena uzokuthini. No, but this is my life. Hana ngiyayiphathina uma ngizombuka. Yeah.
Yabona mfana Jack. La semhlabeni mfana. Siyaphanda. Ya boy yabona uyaphanda wena. Mara mfana wena uphanda ngeindlela engeyindlela mfana thine dangerous. Ubulala isitshaba wena. Jack, thingitshele something njalo. Yabona la emhlabeni akekho umuntu omsulo njalo. Bheka bonke labantu abala. Ababo Cherry bahlala namajita aqede kudala isikilo njalo. Yabona mina ujama mina ngathola wamusheri la. Ngiphuza intana. Yasin Jack, phuma kule mnqondo leyo mfana. Enekuzwile ama rumors ukuthi ne nomntana lo zabalana labangani babo. Zabalana labangani bakhe? Yeah. Ayikhona. Bobani la buza nobani la? Yabantu labangani bakhe labo mamsi labo. Zabatwele vele kuyi group la. Yabona labo Cherry bangijoyela blind la. Bangijoyela blind labo Cherry labo. Njalo. Yazumandela athi njalo. Wathi never say never. Pheka manje kwenzakalana. Ya yabona umandela yena bayaqinisile. Mara uzodwa ngeke la uzodwa ngeke la. Sa. Boy. Akusishiro wakhuluma. Ungijwayela plan lo funana. Ethongo. Hayi, wosala. Athi ngishiye boy. Ngibisa kabuhlungu kangaka. Ekakufunani wena la ebusuku kangaka? Mama bekamthumela ukuthi ngizobiza uJames. Mama wakho bekakuthumela ukuthi uzobiza uJames. Akekho umunye umuntu angamthuma ngaphandle kwakho. Angazi but bengekho ukuthi mama kuthuma wathumela. Okay, yazini. Vafuna lo James asekile. Maqeda ubuya la kimi. Ukhumbule sami ukuthi angifuni umunye iseko. Ngizokuthi uthini? Okay, but I'm saying ngikhona igcwele abanye mama ngifuna nabo so. Joy, tell something. Le ndawo ayikho good for. So, wena thatha lento ngitshela yona, hamba uyofuna uJames asekile. Maqeda ubuya la kimi. Uyazini sana ufuna ukuthi umunye iseko. Vai. Hayi abana ma-F namhlanje ngiyazizwa ukuthi ngiyintombi nto. Namhlanje awukhathela phasi bazokubona ukuthi umuhle la igazi. Yeah, and ngithethe isiqundo sokuthi yazini uJack if I understand then ngizomela sihlukane. Because mina like I'm tired ukuba isichaka singana happiness. Nami ngifuna ukuba happy njengani my friend. Yeah, wena khathi njalo but you know sinama choices like asikhambe isitolo nabasana bonke la but yabona nawe sijabulile but nami uzoyithola nayo boyfriend egood one day angisho. Yeah, and I promise ngizoziphatha kuhle ngizirespect. Yeah, asikhambe kuba lady. Amanzi sawa nasibuyako. Zot abantwana baselembe ngasuthi iface nje ke. Ngephathini ngasibongile mina. Ephathini? Ebusuku kangaka? Lokhona ngolosihlanu? Hawa ma, ngithatha mayilo makhephi kwaphela nje. Hayi wami umntwana kayilapho. Kanti mina ngizoba umntwana dot nini ekhaya? Zodwa mntanami. Ngifuna ukukutshela into yinye. La kwami la uzokufaka umntwana. Hawo mina ngiye basanini. Okay zodwa ngiyakubona mntanami. Mina nawe ngendlini ngiyabona sesiphikisana ukuthi sibafazi. Umfazi nami ngimfazi. Kodwa mina into engifuna ukukutshela yona mntanami ne. Izinto ziyenzeka ngaphandla ne. Enokwenzeka kwezinto abesana abananto ehle nakancane. Kodwa mina ngifuna ukukutshela mntanami bonyana mina njengonyoko angeze ngakuphatha ngehliziyo kodwa ngizokutshela amaqiniso wodwa mntwana. Mama ngiye basanini ngephathi ngasibongile. Okay, ngiyavuma ntombami. Kodwa ngifuna wazi bonyana abesana abananto ehle nakancane. Basakuhlafunya mntanami bakuhlafunye ngilalela zodwa mntanami. Bakuhlafunye. Bathi wena bakuhlafunye bakuchene 8 nomntwana. Hawo mama. Uzakusala urarekile. Uyangizwa nazo uzakusala urarekile mntanami. Bethero bazakuchiya nomntwana uzakusala unjalo. Bethi uzakuxhaga ukudlulela kwesikuxhaga ngako nawe yibona kunesixhaga kangangani. Ahake mntanami uvula ihloko kwakho uzakuxhaga. Hawo mama ngiye basanini musingephathini mina. Zodwa ngilalela mntanami ngilalela. Abantazana mntanami bathoma kancane. Egcineni bagcine bangasazi bona abanyana benzani. Kodwana ngifuna wazi mntanami. Umntazana ozibuthelelako nozihloniphako ugcina anekusasa elihle kusasa. Begodwa ngezafika bangani bakhe. Ngithi khamba zodwa mntanami uzangikhumbula. Siyathembisa mama. Khambani zodwa uzangikhumbula amagama lawo ngingawakhohlwa. Mama khona kodwa ungawari soke bomemedi basitshela njalo. Phana ngidino solo ngihlezi ngendlini. Kanti nakunokudisa empilweni kumele nami ngizilwele njengabanye abantu. Solo uma sinamali asinakudla mara ufuna ngihlale ngendlini. Hayi nangizokuphila impilo yami nje. Okay, lapho bosimongile labo mama. Mama ngiyasaba abantu benkoloyi wena. Mabebe sikhuluma naye. Lushan guys. Hola mntwana. Lungu Zodwa umnganethu omkhulu ngitshela naye. Alright. And then Zodwa
Lo Mujozi, John, and then Swandile, Mom. Ah, yes, sir. Yeah. Let's say hooray for Zota, guys. It's far. Okay, like, guys, Susha has cut. I think it's Tommy or something. Okay, yeah, it's time time to party. Let's go, baby. Let's go, baby. We party tonight! Yeah. That's like nobody. Ilafi rough manje jo ngecava lenqosi sidakwa njalo eba fucked up yo sheba rwera sis baje weki Master P yazi into engibizele yona la mfana kunezinye intwana engifuna izicava so le intwana lezi is the step business yami senze isimobolo la ekhasi big time Master P that's why umpitsa kakhulu so wayithi urikira bandi so wena mponse dinto tseo before beke fela tla beke ba stereo simple no ungawari so khombisa zona ilezi ezenza ukubona ngathi bo clever nyana it's okay Master yeah you do the business and nice and simple so that ngimeli be khosisi angisho kanjalo ngisho ukuthi ibe fast and smooth oh Nokumsula wabengakholwa ukuthi uthuli bathangakula wabecriticize sokismathen ukuthi mina ngeke ngiyeke until before mina isenifezeke nonongiwoyeke wonke lamamenemene vele ngikelele vele sele ngiba shoko ubona la ikasi mfana wangathi abheka la buthikini la ikasi bancanya lezi legrotman lezi nenyulo mfana enhle kona enhle kulabothikile enhle kubafuna thina sishaya nabo bani enhle kulabothikile basihlanyela bona bafuna thina sitholi nabo bani yazi planini kumele senze le mokolo lamasimo mfana babona ukuthi yithi mfana mabono wasele kasi mfana mabhova la mfana entona uqinisile yazi barantwana enhle kulabothikile laba enhle kubancanyisa kakhulu ayizwa into ekila Master P yamkena ubig boy lo buyisa cocaine Froster lela kawo lela ndoda shuna boma 5 scoto a day lela ntona leli sipana ngathi simandana siyaphela mori ba wazile kasipana lela dipra wabona hayi wena so bokunele ngwentsanyana mkhoto unyana le Nigeria otsa di chance nyana tsora pop line yeah so dibra big boy era dibra gona tsora ndapo hayi wena onkitse Master P ke thana masepa yeah ekirikira silo ka sile kamtsicha kirwa itsiki ke mtsara for only way better fella kamisa kwa asatha sure Master P so much you cash botini da I mean mhlambe for Hispanless 50 score 50 G 50 yeah it was a serious project Master P my job is very expensive and muthomulo monke minyaka lwana munyaka support yamkhwezi nazi lento nalizo kill nazi into okay so lezi ebhizi golfela imnyama small boys
You old guys, you are fun. Yabona le phile siphila bo. Ngikucelile mntwana kodwa Zodwa, behave, this is life, okay? No. That's true, Muska. That's true, bro, Mungani. You see, and welcome to all. And this is a good life. You're gonna enjoy yourself. Tina, we make sure the loved ones always. I'll drink to that. Everybody's going to realize that I enjoy life and to the fullest. So do the same, my friend. Enjoy your life for sure. Okay. So I propose a toast. Let us drink for soda. Pega mntwana uthonela makenge mfana. Lesasiso. Mara mntwana yakhe ukuthi yonke into yenzeka ngizizwe mfana. Mara qhafa ukuthi ufika kanjani. Machita, yabona mina ngeke ngisavuma la makenga la azofuck around like a slab. Sure fine. And another thing, la machita lawo angiphazamisa la kuPSG ngisakwazi nokusela grand stuff sami. Mntwana ngitshela ukuthi labantu bayabhayizisa enhle kahle kahle. Jaya. Zonke lezi zinto sesitop. Sure. Sekho into ezokwenzeka. Yonke into iyastopa nje yami. Ehle kumjekisto mara umjekisto veluphi ngoba benguya azobona uthikili wakho uthi enhle kusiphisha wenza. Mara yazi ngizokutsheleni ipoint mfana. Sure. Usakhumbula umjekisto asathanda ukuqhoma. Athoma ngale cherry. Asitshela ukuthi thiki nokho is the number 1 like. Thoma ngale sitshantshi sakhe. Asitshela ukuthi lesitshantshi sakhe is the number 1 like asibheka manje indaba khona siyasazi ukuthi thina ekhulume kule ndawo. Bafuna sitshela kwebani. When bahamba nama-outside yithi anhleke mfana solo bahamba nama-outside so siyababheka siyabaqhomela awuyazi nje siyabaqhomela sithika sithi mina nomphumulo yachisa umlilo abanye banohopolo madaleka yejisho lakho One life intro. Tamane ufika mbabhola na 2 years. Khulele kwa-orphanage house. Ngathesha ngenza izake baya nje. But then akekho umuntu engamgayizana njengomjida ngibe hippie life yini ngithola. Ungawari. I'm sorry. Yeah. But then Zod, I only need one chance. Sure. That time does go. And I know ukuthi une boyfriend, but then uyazi ukuthi kule age okay. Akekho umuntu ohlala ngana boyfriend or girlfriend. Yeah. But my boyfriend is a very kind person and
sithanda ifundo. Like we're trying so hard with sense impilo zethu ngcono, but we in the same page. Like akakwazi ungenzela anything. Bring you one chance to believe in the life that we be good and perfect. It can be something. So when you're going to from my life, just give me one chance to prove my love to you. Yes, please. Well, we can give it a try. I'm boyfriend now. But ngiyamthanda yazi mara akwazi ungenzela next and mina ngifuna umuntu ozongiphatha kuhle. Like I want to be happy like my friends. Ngibe muhle, ngimbathe kuhle. Sokugana ngitsho njani my boyfriend abakhamba. Human perfection. Zokwenza into powerful like us. Just mangiqoqi. Kasi singama-warning amaningi from uma nabangani bami about you guys. So please, I believe we can, but please don't disappoint me. Titondolo izanya chichinga njenge songololo baba belo bathi akho umswalo bakuza umhlolo ngidamkude ngedolo ngikumbuze ngedolo mina nomvumolo ngiyathusa ngumlilo abanye banomhobolo bakalekeliso kakholo ngiphethe isihobolo ngangene isungulo wenzalo ithi ithi yelele ithi wololo ithi yelele manje wena wenza kancane mfana uyamkhumbula lo mntwana lo uhlala ngale ngaphezulu bathi usintiya usintiya yathi yilo enhle kuyasitshela uyaspeed nje manje wena uyadlala mfana amazweshi nawo mindlusi lo thikini mfana uyakhumbula dede kune bash lapha mfana stadium sakwamhlanga yabona le nje bathi umavusana umuntu uyathatha lo mntwana mfana yamshaya one note umavusana one note boy umavusana sure boy shaka njani umntwana ngoba samboke like us now uyamcafa umavusana skiba ileze ethanda ukuringa isilungu wavela ke umavusana mfana masekavela mfana amazweshi nawo mizuzu makasavela umavusana nangusintiya manje kuyachama yini ngoba umavusana sekagcoke like Americans silungu sigijima ngaphambili yazi lo mavusana ngisilinga kanjani mfana uthi uma phela 2 hours amavusana sekacela istadium mfana after that
Zasha mfana. Zasha. Ekahle wena phela ndoda. Emuna ngiyakutshela. Uma Vusana washa one no what not. Akakutshela boy. Maqeda. Yeah boy. Umntwana we stadium umfana seka missed up umfana. Ama out bamfuna before ufika uma Vusana seke basamfuna. Hayi wena boy. Wasudala. No Grootman ucheva zanka samnawo. No cheva even zanka samnawo boy. After my speech so yabo. Umntwana seka vela kini. Uthi spew eta seyangikhulu. Ukhutha wena dona. Ya namanje ngamkhulu yabona umfana lawo. Ngithi ola skiphan. Ayi mangithi ngithethe customer manje ngiyalahini. Uzokuthi ngilahelwana. Lahelwana just because ukuthi ukhuluma umntwana odliwe. Oh nja yami. Siningaba mfana. Nokujela. I don't know. No. I don't know serious. I think this is your boy. Bro. This one. Ngiyangibonisa. Ngiyatshela ngalothi. Mara sakubeka. Sakubeka ngalothi. Ayikho into sharp ngayo. Right. They don't call me Jack for nothing. Damlana mas. Check. Yobona Vandag make ngazokhawa. Yobona Vandag ngithira yakho. Bayihlikinisa mfana. And it's nothing going to do wena Jack yabo. Azilothikile lo. Steka akekho umcindezela ukuthi afaya yedam. Elo ngathi uya-enjoya naye lezi zinto. Enjoya vele mfana Mash. Ibringe uphi mfana? Ayazi. Ngizokhaphela ngebusiness. Faka imali zobona. Ngizokuphathela mpintshi man. Yazi. Uthi rakho bamhlikilisa. Yazini bafethu. Yazi mafowethu mina. Zombiyela lishilo. Waka check, bilunga ku check. Bololo, sesenguye lo umfana. Bololo, etidon lolo. Iza ngiyachichinga njengesongololo. Baba belo bathi akho umswalo. Bakuza umhlolo. Shit, ngiyambona wenzani? Ngiyamlandela ke nje. Wait, Jack. Man, achieve umntwana. Check, bilunga ku check. Ayiphume. Waka check, bilunga ku check. They don't call me Jack for nothing. Jayam, come on. Check. Man, buya la ndoda. That's fine. Check. Athi mina enhlokweni kahle. Hey, kill. Wait baba. Disaster kawo. Laba ngifuna ukuthi abantu bacafa ukuthi ngithi esikhawathe edingets. Sibona. Jobo. Check ukuthi bafuna ukwenzani. Hey. Phuma ngabona man. Valela. Ufuna la. Jack ngosikhuluma ngento lekusasa. Khulumani Jack ngale ndaba man. Yini izinto zenzayo ke kwena? Nomalamba. Uyini mara wena? Uyini ufunani kahle kahle? Thula wena. Shut up. Thula wena. Hi Jack. Ufunani kuzodwa? Ngithatha njani? Shut up wena Jack. Kuthaka wena. Sakukhuluma kusasa uyazi ngifuna umuntu ozongiphatha kuhle. Konke wenzani? Check man out. Check the man for this kid, man. Check! I have to leave. Check now, man. Hey, kill. Master B. Bangene, mfana. Bangene. Pleasure, Mr. B. Hawa. Umnandi ngibo lo. Check, man. It's a check, man. But stay with me, man. You go so happy. So let's go get the message. So man. Stop. Show inspector. Manje bese kwenzeka imengele ke Grey. Lama out akhawathene wodwa manje and azange sathola ichance ukuthi thina sibakhawathe. So bengifuna ukuthi wena uzwakale yini akuzobamba lama out ngoba khawatheli 1 la yi round. Ya ngiyakufraiza ngizokulinda vele ngizokulinda manje. Sha.
Qina boy. Ngangincane langihlala phansi hlakaniphiswa ngumo ngibeletha angitshela ngubaba bekabona babalela bathanda kanti hlangana kunebamhloyileko abambonakalelako kwabangibo abambulalayo ngangineminyaka emithathu kwaphela nabambulungako benganalitho engalikhumbulayo bebathi uye emberegweni nabamkholisako uma bekathi nakangitshelayo Yabona masibe kade ntwana ngikutshela mani emini ukhuluma ngawo ntwana ngitshelile ngithi emini laba madoda laba samuso ubungimamela mani basenza madoda kini ungilalela mani etakhuluma nawe khuluma nawe mani hayi mani bashefele awozohlala ngathi wenza Nesiqiniseko ukuthi amadoda nathi nawonela siqiniseko nabo bakhona bakhompyuter banokuza la nevenile naye yabonakala ukuthi no asikhambeni shithi asikho
You are all under arrest. Detective Masongo. Yonke into engizoyitsho izoba ufakazi bekhona. Unelungelo lokuzitholela ummeli or i-court izanifunela. You are all under arrest. Asini, bathathela sikhambeni. Ngiyabuya. Bathathela sikhambeni. Babotshelweni. Awajama indini babakhe siyeza nje, siyeza mzumsiyeza. Alright, bye. Machika. Mama ke. Phela ngapha baba uzomzisa indaba nasi. Indaba yani mama ke, indaba zothando na. Isaba kuzokuhlala phansi ungasabuza. Yabona uyankara ke wena nawungibizela into ezinye hawo. Phansi kazi. Okay, makhe ngibekitele la yazi abantwana besikolo abo malanga la. Yazi mangiphathisa ihloko khulu mayazi. Mama ke, nento engizwa ukuthi kwenzekani? Baba, ngicela uthola umtato nje bathi Maria ubotshiweke baba. Ubani? uMaria? Ya baba, njengoba izolo besisamkhuza baba nango ubotshiweke. uMaria ukhaya? Ekhaya baba. Mhlawumbe ukhuluma ngomunye uMaria. Hayi uMaria walani. Omunye uMaria muthi hayi walani. Umntwana akho lo ebesikhuluma naye izolo. La akuna Maria uzobotshiwa wala ngoba uMaria wala. Umntwana waziwa incwadi. Nangu ubotshiweke. Ngithi izolo besisamtshela. Angeso ungitshela ukuthi wenzekile. Besisamtshela izolo baba ukuthi Maria akahlukane nabasana bakhama ngenkolo yenzinyana le. Indaba nabo nje. Ngeze uzindaba yazibona. Yazibona. Mara makade ngitshela. Wena wathini? Wakhweza amahlonyana ngithi indaba yazi indaba amalungelo lokuthi asho awoma abantu amalungelo amalanga la kade ngintshela musibini and nesikole namkhala ngibatshele abamlaleli engathini marizolo mina indaba zamalungelo lezi ngizo zizimoze zasesimorosela kanti kuba yini ningasilaleli thina bobaba sho thina sana amalungelo umntwana lokhu ungathanda walalela mina ngingibabakhe ngakathi umntwana lavuthiwe indaba izolo ngamvuthisa nge-8 minutes ngalo ngiyakubuza wena wena ungafunda ebhenci wamfundaka wafunda iminyaka neminyaka wathola ama-degree mina ngathola ama-honors ukuze ngiphathe isitshaba wena uzokufunda nge-2 days umntwana lo utsho ukuthi respect ukuthi afunde nge-2 days ngibuza wena makhaya yazi emadoda nemizi khulumazi emadoda nemizi khulumazi bayasibiza khulumazi bayasibiza khulumazi elekoleni khulumazi elekoleni khulumazi Grote, ngumele kanjani grote 2 hours solo ngilindile no bayalalela ngizengendaba ano siyayibona indaba grote la
I spent my last 10 rand. And uzoyibhadela 10 rand namhlanje mangilinde bengalami. Hey, Rodi, uzamkhumbula that time ale topini ya. Rodi, angibhemise la. Angibhemise la. Fire. Dayitop uzokela kisoro ne. Wona kufika kithi mina ngikeni inyuku yakho. Uthi hayi. Kulumi. Inyuku yakho ngikeni. Ubethe ngathi hayi mina ngaze esikhulu. Ngazoma so. Fire ngisengendaba. Lalela manje. Ish, yambona uPaul. Ish. Kuna umncane too much uPolos. Umncane too much. Ngakutshela uPolos nini ngimbone njasapha ukujima nabentazana. uPolos ngimbone njasapha. Hayi. Jama, fire. Izolo kwenzeka isimoko jo. Kenjebe. Ngilebusuku nje. Kwenzeka isimoko izolo. Sure. uPaul nabesana bakhe laba so called bathi bangiberekela benza isimoko la ephathini lapha. What did? Badumuzene nabaya besana nyana lapha ene sasa la uyabo? Ngakutshela kade Grot ukuthi inda just tayela. Kube ngakulalela efire. Sure. Ngifuna ungicimele lentwana Fandaga. Ukhuluma ngoPaul. Yeah. Sasa kiwe court. And lentwana lena engaya elokhanjini ecourt. Sokuqhuma imoko plan. Njengoba sesimokweni. Blind. Serious. Mazongihafa malini? Stina 5. Stina 5. I know. Uyahlanya Grot. Stina 5. Cima uPaul. Joe. Stina 5. Grot. Qala. Ngakwenzile iduty yokuthoma ne. Wanginokho wangigaya istina kuphela. Wabuya ngale ethu yabo mjavu. Wangibhadela lapha. Wangitshela ukuthi akuberekeki. Come on, Joe. Phela manje sikhuluma ngelevel yomuntu yabona. Faustina. Faka half nyana. Faka half squad la. Okay, sure, deal. Deal ne? Yeah, deal. Wena ngicimela lentwana. Manje kuzobe usiphandile picture. Okay. Azakenzeli ne. Ngizokuphelela after 30 minutes ukuthoma nje ne. Yeah, azenzani. Yolo Grot. Yabona nje, yabona ngikuncane, yabona umuntu akuncane. Ngikuncane into eyi-1, ngibona vele. Hamba so. Okay. Uzobhaya lesiphahlo lakhe uzakubona wenza. Yeah, no job. Yeah, so manje ke ne. Mina after 30 minutes ngiyakuphelela ne. Futhi enhlak nangisuka la, mina ngiyokuhlanganisa imokolo sami ethola jayidanga. Enhlak nangapha bengiphethe tape. Bengazi ukuthi mhlambe ngiphethe tape phansi, ngiphethe amawufa. No, hold on. Relax. Okay. Yeah manje, yeah no sharp ke. Uyazi ufire wezinto zakhona. Siphahlo nyana we. Alright, ngithunela direct. No sharp.
Nalisiza ngani? Uphumzile igama lami ubani? I-girlfriend kaJosi. Okay, nami ngiyi-girlfriend kaJosi. Ngiyabona ukuthi ungiyo ngoba vele uvuka khona. Anyway, ngizothatha ama-ARVs ami. Ngawachiya la, noJosi nasikhuluma. What do you mean uzothatha ama-ARVs? Mina noJosi wathola ukuthi i-HIV. So kaningi sithatha sonke amapilisi. And then wena ufuna la? Nato ukuthini? Sorry sis, uqala Josi. Uqala ukuthi ngi-HIV positive. Ukhe wangitshela ukuthi ngezi la. Okay, Josi, uthi ngiteste HIV positive. Mara wena, ithuke welcome to the world of AIDS. Angandaba. Baby. Uthi ukuthini Josi, uthi ngiteste HIV positive. Lalela baby. You know I love you. Uthi ukuthini ama-ARVs nge-one? Baby, uyazi abantu basicabanisa baby. And when you say you don't have a girlfriend? I don't, baby. Cala Josi, you didn't even use protection. I can explain, baby. Mara, baby, we love each other. Ungitshela manga wena Josi, you tell me you love me, you can make girlfriend. You even HIV positive. Mara, baby. Freeze! Khayarekwa ka wena msha. Phelile ngawe Josi. Josi Maslele, kade ngithethe ngizokubamba. Khumana. Thatheni sikambe. Sipijam. Libon. Obolela diseli. Kambe. Welcome to the world of AIDS in soccer. Shenkwatile nami. Uyazi nawe. So, if your manager, bengiba ukuthi ukhambe lokutest. Uthetha ama-ARVs. Uzophila njengami. Why mina ngiyaphila? Angisebenza kanjani? Ngiyaxolisa ne. Ngicela ngalo baby. Sakhalani. Ngicela ngithola lokho HIV yabula. No. That's so sad. Mas I'm gonna you want to get